nè cho tao mới ná phổ đúng rồi tặng on rồi chừng nó cháo nó bây giờ mà đó bán bằng bát tập bèn này ní chùm lạ bồ ràn ní cài này thôi mấy ở đồ anh ấy bị thô ấy bà này cái nhé thô thế nào là mình ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណើរកំសាន្តថ្មីមួយទៀតហើយគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្ទាប់មកខ្ញុំបានទៅលេងនៅក្នុងទីតាំងប្រាសាទមួយដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីតាំងនៃប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារទីកន្លែងនោះគឺមានឈ្មោះថាព្រះពន្លាជ័យហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យនៅប្លែកសម្រាប់រូបខ្ញុំដែលចង់បង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមាននៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំទាំងស្រុងដូចទៅnè cho tao mới ná phổ đúng rồi tặng on rồi tặng on nó phô nơi không nó người ổng ai gì ai sẽ làm gì ông chưa nè đôi nó sạch sòng chứ nó cháo nó ở bờ sàn bên tây nó nơi cái đá nó tại dương ở miền Tây từ để xa dương từ Chlong pin nè là dương mà mới có bạch ra chân à sàn miền Tây này mình có lẽ nè bây giờ mà đó bán bằng bát tập bèn này rồi này mình chùm lại thế này ní chùm lại bồ ràn ní cài này thôi mấy ở đồi này còn nó ham lốt á con cho tam smrul lại bát sát con sát bên tên bạn còn nặng mà này 13 con này đó là những đá từ mưa hôm nay khá này cả mình toàn đầm lợn và này
បាទលើយើងបានមកដល់កន្លែងសំណល់បាក់បែកដែលមានការទ្រុឌទ្រោមជាខ្លាំងហើយអត់ទាន់មានការលើកដំឡើងបន្ទប់ឲ្យចេញជារូបរាងទេនឹងវិញខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺជាគំនូរបាក់បែកនៃប្រាសាទបុរាណហើយនៅប្រាង្គនៅក្បូរក្បាច់រចនាច្រើនល្អពីព្រោះថាបើយើងមើលតាមទស្សនវិជ្ជាទៅនៅក្រោមនៅផ្ទៃខាងក្រោមនេះគឺនេះផ្ទៃខាងក្រោមខ្ញុំចង់និយាយថាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទីតាំងមួយនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលមានទឹកធំបាទហើយនោះជាគោកដោយសារខ្ញុំនិយាយពីគោកគឺនៅនោះមានថែវបុរាណណាអញ្ចឹងខ្ញុំដើរចូលបន្តិចនេះខ្ញុំមានដោយសារខ្ញុំឃើញមានថែវបុរាណនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកន្លែងគោកនេះច្បាស់ជាមានទួលប្រាសាទបាទធ្វើអំពីថ្មបាយក្រៀមនេះតែអត់ឃើញមានថ្មប្រាសាទអីផុសជារូបរាងទេគាត់តែជាមានទួលមួយហើយជុំវិញនេះគឺជាកំពែងដែលបំពត់ទៅដោយថ្មបាយក្រៀមហ្នឹងហើយប្រហែលជាអាចនឹងជាកឡឬក៏ជាអីណារូបរាងមានមាត់មានរង្វង់ខ្ញុំក៏ធានសន្និដ្ឋានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺច្រើនមែនទែនឬក៏គេគាស់អីបានអញ្ចឹងទៅគេយកមកវាកំតិចយករបស់របរអីចឹងហើយខ្ញុំមិនធានសន្និដ្ឋានទេដោយសារវាមើលទៅជាដីដុតច្រើន bạn cái nhé anh mau vô đó đi coi những tích là dương thua đồng lại chạy trên pi lành tua bờ sạt mấy đôi chia đôi giờ bờ sạt xa strong chẳng bạn là dương chạy trên hay bây giờ to là từ cái lành tiết cái lành tiết cứ sống đẹp sân bảo vệ được dọc khán khi ở bạn review trôi ở đó nông có hàng cào như thế từ xa ở lại nước mong vào mũi vậy mà chân nhungនឹងរៀបចំឯកសារនេះចងក្រងបើសិនជាមានប្រវត្តិអីពាក់ព័ន្ធមួយទួលប្រាសាទនេះខ្ញុំនិយាយពីឈ្មោះប្រាសាទនេះប្រាប់ដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអរគុណសូមជម្រាបលាណា